Ka Khasi Students Union Not Khasi Hills District, haka arpu pratrik Jemang, kalashim ya ka senjam ban penkup burom ya kumbashi spa saungut ki samla puli bakpas bha, jong usnam arjar arpway, daka kusnam Father Silvanus Ngi Lingdo, Mat Shaprang Academy Award arjar arpway, kumshi benta ban kenmau ya ka lengku sngiyap ka bahan riu jong Father Silvanus Ngi Lingdo, uway na ki riu kraw ka jaj ban riu, ban kenmau burom halor usniang ubenhei, hakaliang katohok katar, bat ka jing syakri ya ka jaj ban riu. Kanika program kalong ban penslur ya ki samla pule, bakin kenjo sya kathong jing start haki kerdan bapher, kamtam ban say ya ki samla haki kerdan civil service, bat kumjuru ban kenjo haka PhD, haki school ba ka jela. Lasa kiru haka tiga sengi da ka jingdon lang usamla lambok Starwell Marngar, Presiden barang ba ka KSU kum ukongsan, bat ka kong Poidalin L Nonglait District School Education Officer ka Ribhoy District kum ka sembut kongsan, Dr. Fabian Lingdo ubadeiru upersa jong Father Sngi Lingdo, badeiru uprofessor jong ka Martin Luther Christian University, samla Raymond Karjana Education Secretary, usamla Ferdinand Kharkamni Presiden KSU North Khasi Hills District, bat kiwe ki nong yalam naka sengkmi bat North Khasi Hills, harengkat ki samla pule ki balayo ban pediang ya ki khusnam, rengkat ke jingsenran lang ki kmi ki pa. Laka na ting na isnong ibat pendong na saya kata kupol. Kamdei kaum terkang lele ka dia isnong ka balai, lakai hagata ka bangi ong ka nong ba atayang. Menta ka dia ka klau kata. Unton isnong su ka dia ka lau nong ba. Lakai ka lai teri Januari Syahajar kendai sepa arpuway. Ba ilalong ukna ubalan rek lariang nadu kasnem ka sakai nadu prasnem gelas dang rek ki hadu khat arsnem. Kedon bok ang tungapor ilay kendu iki missionary ba upa jungi ilay alam ye isatesya Don Bosco boarding school. Ausnem syajar kendai sepa lai punyo. But ufadar tunelo ula pensiong kelas 1 yai ha Saint Anthony's School. Te ngam ngiel ngo ngiru bantik ya kata ka jinya tu ujung itu ki padar ki badan Don Bosco Saint Anthony's ba naka kelas 1 syaga kelas 8 ula ban pendek tahap lesna. 18 nadu kelas 1 hadu pra tang lai sinam pula pas kelas 8 tahap lai sinam kena se ubi si syau berstati andai kumanga mapila se na kelas 1 se kelas 8 tahap lai sinam dia kamnya di banyalah ni kata te ula kila pendrung warung no syaga kam jenglong dunyam badak sistem syajar kendai sepasan pupra la kentang lundok lan kentang padari Turin Italy banatai lawan paisene tupor ngala kena ngalakam mau ni te lapon susit bun ki ai bukan nega dari hijungi ila hikai kuno bandrep namar ila sak lale kilang ke pertai ila ui kumo ki wegi jai bandriu kile bad ila syai seneng ni ru bangi di ban ila jai bandriu namar ila yo hikai na pedengki Israel banyo dan rengkat bapi nama artinya lai teli kidau kibangala ong menne hane ipadar sini udai uwei nakilong suamat sua kibakari kasibe iya cumi gelaseng banlong pumuklur kari ulong klur bakarpang jonga dekat camp Ribhoy ngakumen nomor kita bandon benda dia sini naga benda kejing kreisitom kejing turut doim doyak kejing parasni haji tugis puan baidang don hakani kesla percaya banjuan lang bati kisamla kuliah KPSU kibangala judan benda mensua haji puan kibasua mengandrunga ke kamsurkan ngamlong dekot KSU Rain jadi idukot jangka Western Youth Welfare Organization, berkala Patru Secretary
bang dagari bagi tak kendriu. Hendrai nama apa? Kikun kidon kam dia kapam kedi. Ngalajit dia kekam. Bat kala ino aswa yakini kiseng halang baru. Tak biar kelat cipor bat pi kikena KSU. Ngalaju itu yaki KSU nadu kipor kibadem kata nadu kapor imbapul hanggang kadang long kum i training nos hanggang kapor. But ngajukan mau bahagian belasyola tapi kiwan ra une mitul su upat nae ujingam nae henrai lang top mi kinos ihaban kenruk ban sumari i. But ngakan mau ya kadi kamen siam jujung i. But ina klan kloy lu kat kata ngin stom. But tang mari jam umi madan biang kuang kumju si kumju. But kami kasnam kajong gilong suwa. Lagade kajong fadar sini. Lagade jong bapul bekiway. Karung sepiki KSU kita minta. Banyai beteng ban train lagamenta jong karbi bekedai pentil. Dai kene kan kemap penlong ya ha. Ban ki kasnam. Ban krang gamensien. Ban wan ban yadon rekat ban pi haknya kesini. Hari yang dia usdam abang ilai syong pakat baru ki para noilam nako dakan distrik iso ba ladai kapor ini bang in kesiu biang yakini samla puli ba tau sok ba bila amnut ninyo ban pendap lang tungki men joki bat habang apoi kata kapor nila pakat ya kata keteng kabai ya hak ban ai ne po tembi boy jogi ilai wat keteng na way pa way hendrai ka keteng ka bakatu bat kamane triang apo jongki para no ilam jugi kadai ka keteng jong ipada selbonus ski lingdo pakini tipe ong ipada ski bat kai ka ba ngaso ban pau sapi ba ni rurong ba kada umdon su hamne sla ka fe bat ka lungku ka bandriu ba mentar ski ski klat ka jongi Ngayo ban syem ni kebentar kini ski kerpang kejui kabai anak senyang hak ski kabor baidon. Ban ide I balami nanti napo unterkang garai kayang ketai sepai mauti. Ban kejing sampang kejui kejing tristom kejui kelak long ye kiwei pat pada. Ban yalami ban ai ye kejui pule berpendat lu ya ka geologi. Ban kamput tangata nakaliang jong ini pada Henry Iwan Shane kari kejugi saisin ban ai long kum tau soble namta ka imlang salang namta kipai kristan jugi ni para kore Henry kamput Henry idap mulai jumudru ya kapor ka jugi hakato kata ya ka dictionary ka putela na ka dictionary English putela syaka kasi but haju kapor ka bangi syadon ka jingai abang ni pada ski pendat kadai ban ai yang jingwai abadon kanono project stom te kata kawai kaba nimla ban klet apo kariboy gajugi lidon une pada ski buat hawai kin sadon kiski kaba ginang don sisu kiwai kiru kraw kaba ngin sale lande ka tribute yaki kaba kadai hok gajugi bakinyo habang apoi sikapang yaki para samla pule kadai kaski kaba dai kerpang jongpi kadai kahok ka jongpi bakinyo ya kane award abang ilakhat ya ka kom ka pada silbunus ilindo match pang award arto pat akoi handa yato ka pai kmat mo si district papaya di cekap puli batbet babia kiba yarangkat bat ka kerdan hakom kani ka jok bangi nga ajimut bakandon di cekap puli ma district kota babet babia bagalong ka jingkar pu jing mantoi yang tu bilong yang jawab sumlah korban paskul tang kosor sulong handai jar kita kimat kita wa biar tei kita samla puli hak jalan berokoi kasawan kecil kini manobat penhiat pentrai ia kepuli putih berbendu mesin pati kisamla berkenan kiu sukman ini kena ayat kimi kipan ini kena ayat kinok saya senang senjata ini kena ayat kinok hikai
Dengan kena ya kita badan henti po sekretariat. Ngai IP pan perkat kamtam kami pa kinoi kai berpusat di kakak. Habang akran ni kata galong ngaso bendet banong inak kami inti bagi sarkar kan penpena batem ribai an satai no ya gawai ga cakap boleh babet babian gom bayu trong pesan lawan rak di takaan bandong bantau je boleh tem kawai ini boleh ngatrai suatu tem kawai bami ni istri ya keren ya dibik tu kubur bak kontak ter atau katakan ketemu jaga pulih putih yang kau berhak pada kisah susi bandong buat kum kita kecimut berhak bami ang thi na po sekretariat handai ga so bandong kimi kipa kadai kapur ini ban phakma gila kendi yang ini ban kendi berseluruh di kisama akilian patikilan beberapa kerpan mantam di kum kisama tuli jeba sebliang ya kini jingai suba jepen ko borom na kalian baki su na sastre ni soto gajing bule kadon sibun ba jing tanjo kadon sibun ba jingi kiba bun sien jule se bidang ngap bangkan dino pakai pala handai ngangit beritang kita beren kecimut kebaskan kecimut kecimbo ya katham kajumpi ngangit ba kita kecing artatin kita kilenti ke bakalan kecing jat di jupi kum sama puli dilong perban kecing baik sin kesngi bak gelong kecing sarong jadi kesal